Reka nongere ngo usuhuze wowe ukurikiye wazike aho uri hose ku isi, ndakubwira ni amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza ndakwihanganisha. Bibaho mu buzima, uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi, sinirwa ninda mu magambo rero. Hari umugabo umaze iminsi yasa nk'uwikubiye, yameze nk'uwashimuse imbuga nkoranyambaga zikorera hano mu Rwagasabo. Umugabo nta wundi rero, ni umugabo ukomoka mu gihugu cya Tanzania, ariko abenshi twamumenye kubera Miss Mutesi Jolly. Kugira ngo uwo mugabo abantu bamenye uwo ari we, ariko nubwo bwose bataramenya uwo ari we, abantu bose kubona amafoto yiwe bamumenye kubera Miss Mutesi Jolly. Ariko ubundi Mutesi ni muntu ki? Buri mwaka cyangwa se buri gihe iyo aje mu itangazamakuru, iyo aje muri showbiz nyarwanda, ntihabura utuntu agenda ahinduramo, kandi ukabona hatari ibintu byoroshye, atari ibintu byo kwisukira. Nubwo bwose bamwe bagenda bavuga amagambo bakibeshya, harimo ababa bari kuryoshya inkuru abo kugira ngo twebwe tubashe gukora iki, tubashe kuryoherwa n'inkuru zabo. Ariko kuki utibaza connection Mutesi Jolly agira, azikura he, azihabwa nande? Nabonye kare hari amafoto yagiye acicikana ari kumwe na nuriya wiyamamaza kuba perezida Raila Odinga, ukibaza ukuntu bahuye bikakuyobera. Mutesi Jolly na Raila Odinga bahurira hehe? Mutesi Jolly na Raila Odinga bahurira hehe? N'ubundi mbere ya Raila Odinga twabanje kumumenya bavuga ngo ni umukazana wo kwa Yoweri Kaguta Museveni. Bavuga yuko ashaka gushakwa muri uriya muryango. Ibyo nabyo bivuyeho, yewe bamushyingira, bavuga yuko ari mu rukundo na wa musore wacu King James umuhanzi. Naho iyo nkubiri irahita, bagenda bamuvuga n'ahandi. Sasa ubu ngubu noneho nawe yakabye Tanzania, yakabye umusaza ushobora kuba angana nka mama we cyangwa se aruta mama we, kubera yuko ni umugabo uvuga yuko afite imyaka 52 y'amavuko. Uwo mugabo rero nta wundi ni uwo bita Said Hamadi Rugumi. Mwakomeje kuvuga Said Rugumi, ariko afite irindi zina ni Hamadi. Ni umugabo w'umusilamu cyane, ufite idini. Uyu mugabo mureba wiriwe ku mbuga nkoranyambaga ngo fiancé, sinzi ngo umugore, nako ngo umugabo wa Jolly, Mutesi Jolly. Ese Mutesi Jolly nimba ari byo koko ibyo abantu bari gutangaza imihanda, Mutesi Jolly yaba ari capable kuba umusilamu? Kuko uko mpamya ko n'ukuntu uyu mugabo njyewe namubonye, uyu mugabo ntago ashobora kureka ubusiramu. Uyu Hamadi Said Rugumi ni umugabo udashobora kumenya ukuntu ateye. Iyo aganira n'umuntu wumva ari umugabo ufite urukundo, ufitiye urugwiro abantu, ukunda abantu, ukunda iki. Ndagira ngo rero tumuve umuzingo, kubera yuko nabonye bamwe na bamwe, ariko hari n'utundi tuvideo nabonye nanjye, cyangwa mbere yuko tumuvugaho ibi bintu byose, reka mushyireho kano ka video.
ikurikira aha ngaha, reba hano. Ngira ngo wakabonye, ngira ngo ubonye kano ka video ari kwiga kurasa. Urabona target afite, urabona imbunda ukuntu ayifashe. Ari kwigishwa n'abazungu, nimba ari abarasha, nimba ari aba muri Chechenia, nimba ari abahe ntawamenya, ariko afite ikintu bita target. Nibyo rero mwatangiye muvuga ngo, abantu batangiye bavuga ngo acuruza imbunda, acuruza imbunda. Bashobora kuba nabo wenda ari video babonye, kugira ngo berekane tuko umugabo acuruza imbunda. Ndagira ngo rero uyu Saidi Hamad Rugumi tumenye ati ni muntu ki. Uyu mugabo wafashe bugwate imbuga nkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga akabikimenya bose mu bantu, akavugwa mu bantu, bakamwita umuherwe, bakamwita mafia, bakamwita buri kintu cyose gishobora kuba gitinyitse ku buryo udashobora kumuhinguka. Ariko ibyo byose twabimenye kubera Mutesi Jolly. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cya Tanzania, aho bita Mwanza, Mwanza, mu gace bita Mangu. Ngira ngo abantu bazi Tanzania murahazi, aho bita Mwanza Mangu niho avuka. Avuka mu bana 16, avuka mu bana 16. Yavutse mu muryango ukennye. Niyo tuvuze gukena, ntabwo ari wa muryango w'inoze wabatishoboye wabaki, ariko n'umuryango ukurikije range y'abatanzania yavukaga mu muryango ukennye. Papa we yabaye umwe mu bayobozi muri Tanzania, ari mu shyaka rya CCM, Chama cha Mapinduzi. Papa we yari inshuti y'uwo wari perezida Noze Kikwete. Kikwete ataraba perezida, ataranabitekereza, papa w'uyu musore cyangwa se w'uyu mugabo we yari umuyobozi muri CCM. Urumva yuko hari utuntu tw'udukonexiyo runaka utapfa kumenya. Uyu mugabo papa we niwe washize mu kintu, niwe washize mu murongo w'akazi wo kuba mu bintu bya politiki Kikwete. Urumva ko kantu ku buryo na Kikwete ubu ngubu ari inshuti y'uyu mugabo Isa Hamadi. Ni inshuti cyane cyane. Arakubwira ati Kikwete anzi nambaye kambambiri, anzi nambaye kambambiri. Kikwete ni umuntu nzi cyane, niyo nshuti mfite. Iyo ndi kumwe nawe mba numva ko ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane. Urabyumva connexion ya mama we yitabye Imana ngo kera cyane, amaze igihe kitari gitoya yitabye Imana. Avuga ko ari businessman, avuga ko ari businessman, atari umujura cyangwa se atari umwesikoro. Yewe nta n'umuntu ngo arahemukira mu buzima bwiwe, nta n'umuntu arakubita urushyi mu buzima bwe, nta n'umuntu ararya urwara. Niko akubwira. Nagiye mbona interview ze nyinshi cyane yagiye akora. Ni businessman, ariko abashobora kuba bakeka ko ari umujura, ni ukwibeshya. Afite umuryango w'abana 9, afite umuryango w'abana 9. 3 baba muri Canada, 2 baba Switzerland, 1 aba mu Bwongereza, abandi 3 baba muri Tanzania.
urumva umubyeyi ukuntu yagiye atatanya abana be. Imfura ye iruta Mutesi Jolly. Nuko ntashobora gushyiraho amafoto hano, ntabwo biba byemewe kuba wayashyiraho umuntu ibintu biri prive ngiwe, ariko imfura ye iruta Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ndibaza ko akiri muri 20 combien, muri 20 n'ingahe, undi ari muri 30, na imfura ye iri gusatira, bari kumwe wagira ngo ni mukuru na murumuna, ari kumwe na papa we wagira ngo ni mukuru na murumuna. Afite abana 9. Saidi Rugumi ni umusilamu, ukomeye cyane kandi ubyumve, ni umusilamu ukomeye cyane. Afite oroferina yiwe y'abana 700 arera ku mufuka we, abana 700 arera. Abo bana arakubwira tubite n'ukuntu abarera, buri cyumweru abakorera shopping y'imyenda n'inkweto, yewe ibyo kurya nta mwana urya ibishyimbo, babirya rimwe mu cyumweru, ubundi ni amagi, inkoko, ihene, ibintu bye mbese ni gutya. Ni umugabo ufite amafaranga, ariko ukuntu aganira n'ukuntu yimereye, yirirwa mu bana gusa, maskini ya Mungu, yikinira n'abana, abana arera. Niwe ubishyirira ishuri, niwe ubamenyera buri kimwe cyose ku mufuka we, ku mufuka wiwe. Rero kuri interview aherutse gukora, hari ibibazo yabajijwe n'umunyamakuru. Baramubajije ati nimba agira inshuti. Nimvuga inshuti nimubyumva ukundi, ni inshuti nk'uko naba mfite umujama wanjye, naba mfite abantu mu bantu dukora n'abo twabyirukanye, cyangwa se abo twahuriye mu bintu runaka. Imbeho ivanze n'ibitotsi, sorry mumbabarire. Saidi yavuze yuko nta nshuti mu buzima bwe agira, nta nshuti agira. Baramubaza kubera icyo utagira inshuti umugabo umeze nkawe, aravuga ati nuko ari indyarya. Yakoresheje ururimi aravuga ati ni wanafiki, inshuti z'ubu ni indyarya, jewe nta nshuti mfite, niko yatangiye avuga. Ikibazo cya kabiri baramubaza bati ukunda nde? Ugira umuntu ukunda ukumva umwimariyemo? Aravuga ati mu by'ukuri mu muntu nakunze mu buzima bwanjye, nakunze mama wanjye umbyara, ariko kuko atahari, kuko atakiriho, yitabye Imana, aba bana ndera, izi mfubyi, nibo bantu nkunda kurusha abandi ku isi. Izi mfubyi ndera nibo bantu nkunda kurusha abandi ku isi, kubera yuko ndi kumwe nabo ndishima, turakina, bankora mu mutwe, ndi kogana nabo muri pisine, nibo numva ari bo mahoro yanjye. Aba bana 700 ndera, nta wundi muntu nge nkunda. Aho ngaho hajeho ka question mark ku bantu birirwa bavuga ngo yanditse ama message ari muri Madam Sweetheart, sigiwe mke wangu nini na nini, ngo yandikira Jolly. Urumva yuko yikundira abana gusa. Saidi ntakunda umuntu umumenyera, arakuvuga ati nkunda kuganira, ariko sinkunda kuganira ubuwerewere, sinkunda kuganira ubugoryi, banshaka tuganira ibintu byubaka. Aravuga ati nk'izi mbuga nkoranyambaga mukunda gukoresha,
mweba jene uri nk'umunyamakuru nkaba nzi tageti yawe, nta nubwo nakwirirwa nganira nawe. Aravuga ati mu buzima nanga umuntu umenyera, kuko nanjye simenyera umuntu. Uwo ni Saidi. Uyu nguyu bari kuvuga ko ari umugabo wa Jolly, umuherwe w'umumiliyarderi. Ni umuherwe ariko mu myaka 7 ishize yari afite business, afite company. Niwe wacuruje, watanze izi fingerprint zigiye kuza muri Tanzania. Niwe wazanye izo mashini azigurisha, azigurisha ni nka Rwanda Revenue ya Tanzania. Amaze kuzibagurisha baza kugirana ibibazo, bamaze kugirana ibibazo bamutereza cyamunara, kubera yuko muri icyo gihe mu myaka 7 ishize nta mafaranga yari afite. Bamutereje cyamunara, ariko nyuma aza kujurira, aratsinda, asubizanwa imitungo ye. Uwo niwe Saidi. Ikindi arakubwira ati uwo ari perezida Jakaya Kikwete ati ni inshuti yanjye gutya, aranzi neza, anzi nambaye kambambiri, azi ndi umuntu ukora ubu business bwa fake, azi ndi umuntu wari ukishakisha, anzi ndi umuntu tuziranye ataraba perezida, ataranabirota, ataranabitekereza. Niwe muntu mbasha kuganira nawe numva ndanyuzwe. Saidi Rugumi akaba ari umugabo mwiza mu by'ukuri, n'umugabo uganira, n'umugabo wifitiye urukundo muri community, n'umugabo ufasha abantu, n'umugabo ugira abantu inama, n'umugabo wumva ari mu murongo ameze atyo. Ariko arakubwira ati ushatse kumwinjirira mu buzima bwe nibwo wamenya uwo ari we. Nta kundi umuntu umumenyera, nta kundi umuntu ushaka kumukurikirana ngo amumenye utuntu twe, nta kundi umuntu ushaka kumenya bwakeye bute, bwaraye gute kuri we, wiriwe ute, bwakeye bute. Ibyo bintu ntabikunda. Ntagashaka umuntu ushaka kumuneka. Se mwabonye se ko ku mututu arakaze, afite target. Ariko iyo ari kubyinana n'abana, babigisha Quran ahari, akakoresha amarushanwa akabahemba ahari, akajya muri piscine, ubona ari umuntu mwiza. Ariko arakubwira ati nimba ushaka kumenya uzankurikirane. Sasa rero aho niho naringeze handi ku makuru bagiye bavuga ya Mutesi Jolly, sinzi bari guteretana n'umugabo we n'iki. Okay, birashoboka. Ako se umugabo w'abana 9 w'imyaka 52 akaba akubwira ati sinkunda umuntu umenyera, sinkunda umuntu ngira muri business zanjye, sinkunda umuntu ushaka kunkurikirana icyo nkora. Ibi bintu murabona ari shyashya? Ibyo rero ibyo abantu bamuvugaga ngo acuruza imbunda, nta nubwo babyemera, ntago abyemera. Avuga yuko ari umu businessman muri Tanzania, yubaka amazu. N'ubu ari kubakira etage abana b'imfubyi, inzu yo kubamo no gukoramo business, ari kubakira abana. Ubwo rero abantu muri kugenda muzana amagambo, sinzi Scovia arimo aravuga ibye, Jihad akavuga ibye, abundi ngo Godfather akavuga ibye. Uyu mugabo sebo nabafatanya na Jolly, ibyanyu birabareba. Uyu mugabo nabafatanya na Jolly, ibyanyu birabareba. Kandi ikintu ndi kubona mu kwezi kwa kabiri, ku kwezi kwa mbere,
ntago birangira gutya gusa nta wundi muntu bafunze kubera Mutesi Jolly. Mwe editinga amafoto, muvuge ibyo mushaka, mukurura amarogo, mwe muhuze utuburandi twose, ariko hari aho uzabisobanurira. Nibyo ugenda uvuga ngo uyu mugabo ni mafiya, simanya abavuga ngo ni umujura, ngo yibisha imbunda, ngo acuruza imbunda, ngo niwe ngo uha imbunda Tanzania, sinzi ibyo birabareba. Njye nivugiraga amateka ye, samahani sana. Ebana reka nanahinira ahangaha ikiganiro cyanjye, mugire amahoro y'Imana, mubane n'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe. Sawa. Ninjye na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.